Nya kada-kada lagi akan bisumba. Maya kada-kada lagi di mana surat. Manukan wa ikhwan. Gigi na wa ikanu. Aduh biang niya mga si'a. Pala ikanu sebut la ilaha illallah. Gigi na wa ikanu biang niya mga sufi. Gigi na wa ikanu biang niya mga syaira. Kapala ikanu sebut la ilaha illallah. Pala ikanu punya sa Quran. Nang pamari. Nay penginawa ika sutawa dinya ni pamanita sa ubang karagusungan. Dia ni pamanita. Sumanga karumo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kafir siran Allah si Quran. Nay penginawa ika siran. Ipagi yung kasiran. Ipagi sa isang kasiran. Ipenginawa ika. Udi na bukan kasalaw da paru. Anggota manusia. Akung bilasannya su ayat Allah. Pembilasannya su panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagpamakasi lainiran sumanaw kataru Allah subhanahu wa ta'ala. Akia sabab pananan. Sakia mulkai wallah kung mga Yahudi yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Pagpamakasi lainiran sumanaw kataru Allah. Upakaaan tapanun. Pagpamang bianiran supaka mamuradan wallah subhanahu wa ta'ala kung mga kataru iran. Nagyana sa mga Yahudi akia muradan wallah. Nagyana ni pagpanulun kita nung kanya sabad kung mga tawimanto. Ayatan mabaduya agama. Nasubika pa ng bigo mga kataru Allah subhanahu wa ta'ala. Pihak kafir siran wallah subhanahu wa ta'ala gula lang Quran. Ini pamaninta siran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siku mga sahih hadith. La'ana Allahu man ahdatha hadathan aw awa muhdithan. Pemurkan wallah. Atiku Nabi sallallahu alaihi wasallam. So tahu aminggal bagsabida di imbabaguan niya sa agama. Gusto tahu apa pagkain umaanian sumanga tahu adingan bagsabida. Nagupuntan waya pa na marina lang maka masiyak penurun sa bid'ah. Napagpagay mo matano, kakadiya ka na ba po magkabinasa? Pasabot sa la ilaha illallah na maging sa muslim. Nagugyan tanong at sumurta wallah. Nagyan niya na yung tanong. Batano na kamasayang niya pada mga darpati utong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya manamalain ito itong kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Nasikiran mailay sa titwa kapag ingaran sa muslim ugaid na. O baka kung pag-inay sudi kapag intaw. Namanya pira barang warna di nanti kapagagama. Kasansu Syiah, nasansu ISIS, nasansu Khawarij, nasansu Sufi, nasansu gino mana ya. Natiali kuda sul Quran, ati dua panduan Allah. Tiali kuda sul panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalumnya wasati kusu manusia. Nah ya benar lah sopa saraga kalian. Bagi setan mati giran. Magi ngarang si rasa muslim. Kemudian si rasa Quran. Sebut si rasa la ilaha illallah. Ngayon sa mga munafik kalian sebut si la ilaha illallah. Yang malah suruh Allah. So udah. Aksi-saksiannya nasmah lain yang ada. Ya kasuruh Allah. Ya. Kagian dan menguti sepandu Rasulullah SAW. Api-api ayah bugil buka. Nagagawi dulu na digan ipagi dida la ilaha illallah. Amay ka binasa sa parakiyang ka. Amay ka marsik sumapapadalam ko puso pa na ibad ko ang magay tagmul na rata. Udi ka tagmul. Ilan yung manang magpapatulang mga yun. Sisama pa kaya nila mutiran sa marata. Agem niya kalala akia sugatira na murka. Inutan na di pagusay ka. Di talo di ka pinubatan masubatan murka. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قيموا عن الله سبحانه وتعالى وطهوة عن إسرائيل بميان كاكا سيرا قيموا كاسرا والله غينو ذلك بما عصوا سبب سا من برد سيرا Wakanu ya'tadun. Budi sana di mana libur. Miang aku ala sira si muda Eropa. Dan wakanu ya'tadun. Kanu la yatanahun an munkarin fa'alu. Iyan ini tafsir Allah sakat teruyan untuk pakai apa nang kwalera. Ia pakai yang beradu sairan. Antu na idu sairan. Ini kasumat tidak ada murka. Nakanu la yatanahun an munkarin fa'alu. Ayah benar nanti gua mana dia nanti bisa sapara. Sumata kapala di panggil bekau sahabat ku sabagi. Amara tagan pun. Lu'ina alladhina ya'murkan siran Allah. Jangan ada suratul Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim. Kira semana Yahudi. Dia ngamurkan Allah. Dia ka sesuatu tararang itu Allah. Angka itu tuh. Nah dia kan sisa para sumara tak akan masuk niran. Lagi hanya mengetawa.
Ayo nang para sumber para samaratana. Ayo kaya kabayaran nam. Dipingutan saya datang semua Allah Subhanahu wa taala. Pada bayang-bayang anak-anak katiru Allah. Nah dia ngau patutulan umang Yahudi di mangsa sudah Sabtu. Ini sapar kira nutup Allah. Ubasirang mangsa sudah Sabtu. Nama mana dapat dihilang menganampawi. Lagi dengan bangsa Murimah tu. Tumiang sirasa mengaku kata Sabtu na irang upap gunakan. Tidak ada berbicara kinwa Sabtu. Lagi aku mirunakan. Sugyatu kawirong. Mga ulama kiran, mga barasimba kiran na sasabot nila sa paratiyak Allah. Nini sa pariran ay mong pamarat at pilir. Natiganin niya mga ungang kiran umamatiyak. Limatanhaw na kauman. Allahu mu'adzibuhum azaban shadidan ila yawmil qiyamah. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله معذبهم عذابا شديدا إلى يوم القيامة قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Dia kata dengan kau mamang dia dikira di mamagungangan, mamang dia dikira di datu-datu, nak bengang aku lansiran, hati kira inon ni wali matu kunikangnya mana tahu, inon ni matu kunikangnya mana tahu, aku pamaku mari ribet siran seksa sana buang, gila nanginya begini terus nanginya mana inon ni matu tulan, angginya mana tahu aku mari ribet siran seksa sana buang, nanti nanti kira Qalu ma'adziratan ila rabbikum. Oh barang kapa muka sagi-saga taksilan. Siku Allah wala'allahum yattaquna ubakalu talunaha. Maka pagi nga mangatawa ya dengan bersalibat na maka tiup din sila. Na mi asuha. Na dadin mar na upamanga darwaka kakak di adna bedu bangkiran. Hai ini ututu di kangenya mga bujuk sa sida. Na mi asuha sila na morkana dia no papengang akulan. Aku dia no pagbanwa sa sadana pada yang mimberu ya beru mga ako na ayaw bumi akan ligtas na dia mutamang tok sa na ibigsa ka puro Allah mga uripun Allah kau udah mapangniw Nabi Tanah Muhammad kung Allah adin yan kita sugatan so ini sugat yang mga Yahudi na niya kada-kada daki matok kaya tayo siya ditupat mga bibuli mo yan ang tangkari sa ginawa niyo na ibig ko Allah kau di tanah bagi negara, nanti tanah saya pengkamasan sumber kawal sa dunia nama pergi itu sama nama orang. Saya kumpulan mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.